4 kilograma. Prvi aranžačevi večeras u ringu, u plavom uglu, član kickbox kluba Đađi Team, Miloš Pantić. I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. U drugoj nema večerasu kategoriju 84 kilograma pravo iz Beograda. U prvi ugao stiže i pozdravite ga Dušan Batića. Ajmo Dule! Bravo Dule! Bravo! Smiri Dule, polako, imaš poziciju, polako. Polako, diši Dule. Probaj da izvučeš tu nogu Dule, polako. Radi levom rukom, čukaj malo. Polako, budi stabilan Dule. Dule, samo stabilan budi, Dule. Odlično. Ajmo, Dule, lagano. Radi polako, gradi Dule. Dobar, bravo Dule. Dule. Odlično, dole drži poziciju, super radiš. Znači samo gore, pazi, kad se razmaše, diži ruke, brate.
I dole isto radi, čukaj, radi, budi stabilan samo. Odlično radiš dole. Gore ruke Dule. Bravo Dule, bravo. Bravo Dule. Zašto je ovo zona? Dule, odlično. Imaš ga, usro se, brate. Guraj glavu, Dule, daleko, guraj glavu. Na leđa, Dule, na leđa. Dule, uhvati ruku, kontroliši ruku. Miloš je obje ruke obacio oko te njegove noge dole. Kontroliši ruku. Probaj. Baci ga! Probaj, Dule, imaš. Probaj, Dule, imaš. Ako nemaš, nemoj sve snage da učeš, Dule. Dobar bre! Bravo, Dule! Bravo, bre! Bravo, bre! Ljudi, joj, valjate! Bravo! Bravo, Zerni! Odlično, brate, svaka čast, Dule. U drugoj jedna pobjeda večeras u kategoriji do 84 kg iz kluba Gavilo Peci Beograd, Dušan Pavlović! Dule! Još jedan aplauz za Dušana. Dušane, šta još da kažeš? Kako ti je uvijek drugi prizma među Lovčana? Ovo prije je ovo velike scena ovdje u našoj gradu. Baš mi je drago što sam učinu povedao. Kasnije će ovo manifestacija se nastavi, da upođu što u njoj. Trudimo se da bude Mitrovdanska tradicionalna manifestacija. Puno sreće